pitanje, Miroljube Petroviću, jel mogu hrišćani i muslimani da budu drugari? Kako ne mogu? Evo ti primer Crne Gore i Njegoša. Njegoš je rekao, brat je mio koje vere bio. Ti si imao kroz istoriju da su hrišćani i muslimani zajedno ratovali protiv turskih kabadahija. Kada su lokalni turski velikaši se odmetali od sultana i maltretirali narod, imaš bezbroj primjera da su hrišćani i muslimani zajedno se borili protiv istog ugnjetača. Čitaj primjere čojstva i junaštva od vojvode Marka Miljanova. Tu imaš masu primjera junaštva i čojstva muslimana i pravoslavnih i katolika. Kako je lepo Njegoš govorio, brat je mio koje vere bio. Oduvek su pravi hrišćani i pravi muslimani živjeli kao braća. Oduvek. Ali mediji satanistički su stalno forsirali kad neki problematičan musliman i problematičan hrišćanin, odnosno lažni musliman i lažni hrišćanin prave neku štetu i onda satanski mediji kažu evo vidi kakvi su hrišćani, evo vidi kakvi su muslimani. A ti nasedaš na tu priču i onda postavljaš ovaka pitanja.